assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. En yetti Allah subhanahu wa ta'ala, en weltanike nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, en weltanike e neniraɓe men e ɓe babiraɓe men e ɓe sukaɓe men laawol kisal organisam ɓe en nde yewtere ɗo. Yo Allah subhanahu wa ta'ala e kala wonɗo en heɗitade dendangal kal leydi Allah subhanahu wa ta'ala en torike rabbus samawati wal ard yo waɗan en ɗum ɗo joddi ndin hara ko firdawsil a'la, o waɗana en ɗum ɗo ha ñande tawoyɗenmo, ha ñande tawi gooto emen wawanta hoore mum haye hunde, ha ñande immintina ɗen ka gaburuji men, ha ñande balansiji ɗin addete, ha ñande lumboyten ƴangal sirat, ha malaikaɓe ɓen jaɓɓo en ɓe wiya busrakumul yawma jannatun tajri min tahtiha al anhar. Allahumma amina ya rabbal alamin. Hara en weltanike ɓe sukaɓe men daraniɓe en fi o sitɗo e o pasɗo en torike Allah subhanahu wa ta'ala. Yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗu barke e duuɓi maɓɓe ɗin, waɗa barke e gurdam maɓɓe ɗan, waɗa barke e gandal maɓɓe ngal, waɗa barke e kala jokkuɗo laawol e feere nde ɓe musidɓe men ɗo jokkani ɓe sukaɓe men ɗo ko ɓe jokki kon ya rabbal alamin. haray noon ko ɗum wi'irte noon enen en mantata hayye goto, la nuzakki ahadu ala Allah, en mantata hayye goto, kono Allah subhanahu wa ta'ala o daali wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Si tawi nema iwri ka joomi mon, neɗɗo waɗanima nema iwruɗo ka joomi ma yettumo. Aynam haray ko ɗum ɗo woni sihiɗen jarnude ɓe kamɓe sukaɓe ɓen, encourage ugol sukaɓe men goo kadi kala ka ɓe wata wonirde ɓe wawa wa'angol en wallawol kisal. En torike Allah subhanahu wa ta'ala, yo Allah waɗu ɓe ɓuri ka sikkuɗen ɓe ɗon, yo Allah subhanahu wa ta'ala e enen wonɓe heɗitade ɓe sukaɓe ɗo yani ɓe darike fi moobugol leñol mengol, waɗa en e konngol gotol, waɗa en e laawol kisal. Yo Allah subhanahu wa ta'ala okkorɓe kala ko ɓe faala ko nafata ɓe aduna e l'akhira, danda ɓe kala ko ɓe huuli aduna e l'akhira ya rabbal alamin ya sami'u du'a. haray kadi mi weltanike ɓe musidɓe men wonɓe Amérique e wonɓe ka wiyeten ɗum Angleterre e wonɓe e dendangal e leyɗe ɗen e nder Europe, wonɓe e heɗitade en e faalanoɓe naatude tawiron ko heɓde feere no naatira, en torike Allah subhanahu wa ta'ala yo waɗan en enen ɗo fof e faalanoɓe naatude ronki naatude o waktu mo jooɗiɗen ɗo haran joddi mundin ko Allah subhanahu wa ta'ala wi'ay imme yahon mi yaafike on dendangal bakkatuji ɗi wadno ɗon. Allahumma amin ya rabbal alamin. haray musidɓe julɓe hande yani neniraɓe men wonɓe e leydi Angleterre, haray ɓe torike ɓiɗɗo maɓɓe mo tawata komo mara gandal, ko yiɗuɗo ɓattotoɗo karamokoɓe ɓen heɗito, haray yo o yewtanɓe ɗo konguɗi ko Allah taaqinanimo. haray wona karamokojo woni e yewtude, wona wonɗo e ɗaɓɓude gandal woni e yewtude, ko yiɗuɗo woni e yewtude. أنا أقلد لشيخ الألباني رحمة الله عليه عندما قيل له يا شيخنا قال لهم أنا لست شيخا ولست طالب علما ولكنني طليبة علم. رحمه الله شيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة. o karamokojo ɗo hiɗen andi ko hombo indete Cheikh Al-Albani, ko winduɗo defte, ko kanko yaltinani en yaani wawgol yaltinangol e hadisi selluɗo e hadisi mo sella, ndaare valeur gandal hande ko ɗum wonɗen e yewtude nde ɓe innunomo ko seyhujo. o wi kanko wona o seyhujo, wona o karamokojo, wona hay o ɗaɓɓowo gandal, ko o wonɗo ley koyɗe ɗaɓɓoɓe gandal. ɓeeɗo wonno e wadde ikhlas, ko ɓeeɗo wonno wadde tawadu, ko ɓeeɗo yankinani Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ɓantiɓe hande inde maɓɓe no wolede e anduɓe ɓe ɓen e jokkuɓe laawol ngol ɓe jokki, inde maɓɓe ɓen luttay ila qiyamu sa'a. Reyna wiɗen hande musidɓe julɓe ko honno woni hirde men nden, hiɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala ɓe accituɓe tanji mum ɗin acciti haajuji maɓɓe goo e ɓe organisam ɓen ɗo, yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗan enen ɗo fof joddi ndin hara ko firdawsil a'la ya rabbal alamin ya sami'u du'a. haray noon hande ko honɗum falɗen yewtude koko wiyete kon fadlul ilm, ko honɗum woni ɓural gandal, ko honɗum woni gandal ngal Allah subhanahu wa ta'ala yamri en yen ɗaɓɓu, ko honɗum woni gandal ngal nela
nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam acciri sahabaɓe maɓɓe ɓen ko honɗum e gandal woni gandal ngal tawata si a ɗaɓɓingal a gollitiringal a janningal yimɓe ɓen o neɗɗo ɗo o waloto ko maaya ka gaburu makko hara himo wuuri ka kundule julɓe ɓen hara kala janguɗo deftere makko ma kala mo o janni goɗɗo baraji ɗin tawaymo hara himo waali ka gaburu makko. Hiɗen andi hande si patron jo maayi jawdi ndin ronama sendama hara fi makko on ɓutti. Ay naam, amma siko jon gandal, amma siko jannunoɗo yimɓe oɗo siko windiɗo deftere kala ka inde makko wowla ɓe wi'ay rahimahullah, yo Allah subhanahu wa ta'ala yurmemo yaafomo. Ay naam, Allah subhanahu wa ta'ala o wi'inelaɗo men sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa qul rabbi zidni ilma. Allah inni ko yo Muhammad wata torolan ɓiɓɓe, wata torolan jawdi, wata torolan jaahu, torolan yomi ɓeydane gandal. Ko o aya ɗo tun Allah subhanahu wa ta'ala yamiri nelaɗo men sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi yo toromo, yo okkormo, yo ɓeydanmo ko wiyeten kon honɗum gandal. Allah subhanahu wa ta'ala o wi'i kadi wa qala ta'ala Allah towɗum daali hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Est ce que musidɓe julɓe on neɗɗo gando hulowo Allah hula ko Allah subhanahu wa ta'ala haɗi ɗum kon waɗata jokka laawol nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, est ce que oɗo hino fota e on neɗɗo mo ala gandal? ɗum ɗo haysi ko ka misalji aduna. est ce que neɗɗo wawɗo waɗude opération si tawi wonandema oɗo hino fota e neɗɗo mo tawata ko fittowo on ka labtane ton? ɗum ɗo ko misal aduna, ɗum ɗa ko misal aduna e misal honɗum yani ko wiyeten kon honɗum diina men l'islam. ko ɗum Allah addani en exemple o wi'i est ce que hino fota ɓen anduɓe e ɓen ɓe anda la yastawuna abadan. neɗɗo si tawi wonandema wawɗo doginde oto emo wawata doginde, ɓeɗo ɗiɗo ɓe fotata. Allah kadi daali wa qala Allahu ta'ala يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. الله سبحانه وتعالى ودالي كأنه يقومدين بقومدين لن si on gomdini lan e nder mon onon gomdimɓe lamɓen hino woodi woɓɓe gooɓe mi faala ton. nde Allah subhanahu wa ta'ala yamiri en yengonu julɓe ko ɗum Allah daali wala tamutunna illa wa antum muslimun. gerede reweteɗen fop hara on ma yaali tawon mi ka an ɗo dey si wona hara kon julɓe. joni noon e nder julɓe ɓen Allah hino woodi toon groupe gomo faala o ƴetti homɓe o ƴetti gomdimɓe ɓen, yani en fop yo Allah subhanahu wa ta'ala yo waɗɗo en e gomdimɓe. e nder gomdimɓe ɓen o wi'i kadi e nder gomdimɓe ɓen hino woodi toon woɓɓe goo kadi ɓe mi faala o waɗi honɗum o suɓi joomiraɓe gande ɗen. ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala o wi'i innama yakhsha allaha min ibadihi al ulama. subhanallah, Allah suɓi e nder enen gomdimɓe ɓen o wi'i e onon ɓe gomdimɓe ɗo homɓe woni huloɓe lamɓen tigi tigi ko ɓen jogiiɓe gandal. yo Allah subhanahu wa ta'ala okku en gandal holirngal Allah subhanahu wa ta'ala. wata Allah okku en gandal ngal tawata ko wonoyo e ngal hojja e hoore men. wata Allah okku en gandal sabu dartagol karamokoɓe men ɓen. wata Allah okku en gandal sabu ɗaɓɓirgal gurdan aduna yo jiifa on heewu tun tawa a wowlata goonga. ko wi'ugol hande menen meɗen andi fop mino andi nde hunde ɗo no boni ko ɓe landortanmi ɗum ɗo haray ko ndaarugol honto on tigi fewndi ronka ɓe wolande goonga. nelaɗole sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe manki man ra'a minkum munkaran falyukhayyiru biyadi fa in lam yastati fa bilisani fa in lam yastati fa biqalbi wa huwa ad'afu al-iman. hande ko karamokoɓe njel marɗen hiɓe andi yimɓe ɓen no waɗude fiiji bonɗi kono tawa si ɓe wowlani ɓen accay jonnugol ɓe dola, acca jonnugol ɓe ero, acca jonnugol ɓe farangine, ɓe omba honduko maɓɓe kon ɓe fanka. Allah le wi'ino wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina nara. Allah subhanahu wa ta'ala wi'ino yen wowlu gonga wata andaru fi goɗɗo no jonnudema ɗo mbuuɗi
yiyamo waɗa ko tawata ko Allah subhanahu wa ta'ala anyi ko o haɗi on mba hunduko ma fanka haray oɗo o tawaka e ɓe karamokoɓe ɓe Allah subhanahu wa ta'ala wi'i innama yakhsha allaha min ibadihi al ulama. ayna haray kadi Allah subhanahu wa ta'ala o wi'i wonandema neɗɗo mo tawata hino jogii gandal on ko marɗo martaba ka Allah subhanahu wa ta'ala. hiɗen andi kadi musidɓe julɓe nelaaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nde jibril arno tawi ɓe honto ka gaari hirar ka fello ka ɓe suuɗotonoɗon ɓe ara ɓe rewa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah neli jibril alayhi salatu wassalam yo o aru e o nelaaɗo men sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o jippina hunde teddunde e makko o yi'a hunde nde tawata ko nde o nanali o yi'a tagungu tawata o meeɗa yiide sifa maggu yani jibril alayhi salatu wassalam. nde nelaaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nde ɓe wonno ka gaari hirar ka fello ka ɓe suuɗotonoɓe rewa Allah ɗon ko ɗon Allah wi'i jibril yahi yewtanalam muhammad ndaari o jeyaɗo an ndaari o jeyaɗo an no yahi suuɗi e fammere sabu rewgollan ndaari o jeyaɗo an no iwi ka heeferaɓe ɓe woni e kafidude lan sanamuji no waɗa himo suuɗi ɓen ɗon fof wari o jooɗi e nder nde fetere e nder ngo fello e nder nde fammere ko ayyo jibrilu yahu yewtanalam o nelaɗo an yahu yewtanalam muhammad jonnanalam mo ngol konngol an ɗo subhanallah. musidɓe julɓe ndaaren ɓural gandal ndaaren ko honɗum Allah subhanahu wa ta'ala no o considéri janguɓe ɓen kono noon wi'uɗen ko janguɓe diina l'islam. amma gandal ngal tawata ko maslaha kono haajuji ɗin feƴƴira ka aduna ngal ɗo gandal ngal bona kono wona ngal ɗo woni ngal Allah subhanahu wa ta'ala mantingal. na gandal moƴƴingol avion ma moƴƴina baton ma moƴƴina ordinateur je en nafotiray ko goonga hiɗen mari hen nafa hiɗen nafitorde en innata ko hunde bonde añande ko harmude ko hunde moƴƴude ko ɓurde moƴƴude e piiji moƴƴuɗi ɗin kono wona ngal gandal ɗon Allah subhanahu wa ta'ala woni ko manti. Allah subhanahu wa ta'ala o wi'i ko yo jibril yewtanalan muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jonnanalan mo yewtere anden konngol angol. nde jibril alayhi salatu wassalam arno tawi nelaɗo o ari o innimo ya muhammad e konngol ngol tawata nelaɗo meeɗa nande sifangol nelaɗo rena wolowo on nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe huli ɓe maƴi o wi'i ya muhammad iqra nelaɗo maki ma ana bi qari o wi'i ko an yo muhammad jangu nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maki min mi wawata jangude sabu min komi ummi komi neɗɗo mo janga mi wawata jangude mi wawata windude. jibril ɓannitiɓe e maɓɓe yani o way wasi o ɓiƴayɓe ɗum ɗo holli jaka jangowo karama ko ma wonde ko ma o tappama kono noon harana piigol kadi piggal ngal tawata ko barminaygal haray wonde ko ma o hulɓinama jibril wi'iti kadi muhammad iqra jangu muhammad wi'i ma ana bi qari min mi wawata jangude ka tataɓum o innimo iqra jangu o innimo ma ana bi qari min mi wawata jangude. ɗum ɗo tun holli en musidɓe julɓe Allah ko tagiri en ko fi en rewmu kono noon koyen rewirmo e hoore gandal ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala wi qul hadihi sabili an muhammadu wi'u min de ɗum ɗo ko laawol an adu'u ila Allah min hilan nodda faade e Allah. hande noon karamokoɓe boyi ko noddata ko faade ka jiifa mum ko noddata ko faade yo villa on gasu ko noddata ko faale yo katkatuwal ngal heɓo ko noddata ko faale yo mbuɗɗin heɓo ko banque compte ji ɗin heɓo cende ɗen fof ko noddata ko faale voyage gol ɗo hande voyage ɗa janngo wowlanta yimɓe ɓen goonga. Allah le subhanahu wa ta'ala na ɗum o wi'i nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wi'u adu'u mi nodday ila Allah faade Allah o wi'ali ila nafsi. hande hiɗen mari karamokoɓe si ɓe falji a faljitiɓe ɓe mettinayi si ɓe falji a faljitiɓe ɓe seytina si ɓe falji a faljitiɓe ɓe taƴoma si ɓe falji a faljitiɓe ɓe bonna inde ɓeɗo na Allah subhanahu wa ta'ala woni e noddande. si tawino ko Allah ɓe woni e noddande si ɓe faljitama ɓe jaɓayno goonga ko ɗum waɗi wi'uɗen karamokoɓeɓen Cheikh al-Uthaymin rahmatullahi alayhi yo Allah subhanahu wa ta'ala yurme mo yaafomo o wi'i menen
wona goonga men ɗaɓɓata minen ko goonga men ɗaɓɓitata enen fulɓe ɓen noon hannde karama ko e men ɓen si wona ɓe Allah subhanahu wa taala yurma boyno ton ko ɗaɓɓoɓe goonga wona ɗaɓɓitoɓe goonga si tawi neɗɗo woni ko ɗaɓɓitowo goonga so yi'i goonga on e sengo ka o yiiri mo o jaɓay amma si ko ɗaɓɓowo goonga si goonga on iwaali e makko kala wolanɗo mo jaɓata ɗum ɗo tawaka e ulama'u ahlussunna wal jamaa Allah wi'i nelaaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam janngu ɗum ɗo holli en Allah jippinaali tawa korka Allah jippinaali tawa julde Allah jippinaali jihad Allah jippinaali ittugol jakka ko Allah atti jippinde ko aya ɗo iqra bismi rabbika allazi khalaq Allah inni ko ayi Muhammad janngu inde hombo inde joomi ma on taguɗoma Allah noon subhanahu wa taala holli en awa banu adama ko ma o janga hande noon en nanayi hino woodi woɓɓe wi'oɓe menen meɗen mari duuɓi 30 hande kadi men wawata jangude yoɓe andu ɗum ko cheytane woni ɓe sowon sinde sabu annabaɓe ɓuruɓe ɗuuɗude ɓen ko duuɓi 40 ɓe nelira ko on sumati wahyu fuɗɗi arde maɓɓe karama koɓe hande hunjiɓe qur'an ɓurɓe hunjade qur'an ko tawde ɓe heeɓi duuɓi ɓe jogii ɓerɗe courage ɓe waawi duumagol e hunjagol qur'an kono noon ɓe wi'i wonandema jannugol paykum kako woni paykum hino wayiwa windugol e hayre hino satti kono montugol ɗum ɗon welata fi hande noon enen mako baaɓe hewɓe duuɓi ɓen si tawi en ƴetti décision courage en ɓattike en laɓɓini ihlasu niya Allah daali walaqad yassarna alqur'ana lidhikr fahal min mudhakkir awa enen ko holno wirten janngugol no sattani en menen men ɓattotako karama ko ɓen on tigi yahata toon ɓe inna jaka min lan heɓiɗi duuɓi ɗo jaka mi annda no salligorte jaka mi annda si julde am boni ko honno mi wattirta ɗum ɗo ko cheytane woni en e sowon sinde lutten e majjere ko ɗum ɗo iblis woni ko faala ko ɗum Allah daali wi'u ya Muhammad gol wi'u haadihi ka dina kami jokki ɗo sabili min ko ɗum ɗo won laawol angol ad'u miɗo nodda ila Allah faade e Allah ala basira e dow gandal mi noddirta e faale an on mi noddirta e ra'ayu an on mi noddirta e mbeleɗe wonkil ankil ko mi noddirta koye dow gandal ana min Muhammad wa mani taba'an e kala on iwtirɗo ɓaawo an nelaaɗo maake wa subhanallah laaɓal wodani Allah wama ana min Muhammad mi wonaali min almushrikin en sirkanoɓe Allah yo Allah subhanahu wa ta'ala yaafo en si en sirkanimo hara en anda yo yaafo en kala ko sirkanɗen mo ko anduɗen yo Allah subhanahu wa ta'ala dandu en taweede e ɓen sirkanoɓe mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala haray kadi musidɓe julɓe ɗaɓɓugol gandal woni nelaaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam e makirno ɗaɓɓugol gandal ko farilla waɗɗiɗo gorko e sonnajo hande noon enen en yi'ay kamen yamal asaf wa yalal asaf hande yi'en kamen ɓe wi'a ko worɓe ɓen tun duwa ɗaɓɓugol gandal yo sonnaɓe ɓen wonu ka cuuɗi ɓe wallito neniraɓe ɓen wuppugol e defugol e tenoygol e ƴoogugol ɗum ɗo ɓe waɗuɓe ɗum ɗo haray ɓe lundike yamirore nelaaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sabu nelaaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam e maaki talabul ilmi farida ala kulli muslimin wa muslima ɗaɓɓugol gandal hino waɗɗi kala gorko gomɗinɗo kala julɗo gomɗinɗo e kala sonnajo gomɗinɗo wi'uɗen musidɓe julɓe ngal gandal wallahi summa wallah ngal gandal hingal mari martaba ka Allah subhanahu wa ta'ala wano andirɗen noon hande otoje ɗe tawata misal ka aduna ga otowal ngal 100 000 ma ngal 1 million d'euro e otowal ngal tawata ko wano ka andiɗen ɗa honno ride honno belgo malien tawa haɓe ɗon otowal ngal 300 euro ma ngal 200 euro ɗeɗo ɗiɗi qualité majji e valeur majje hina gotum haray kadi wano noon Allah subhanahu wa ta'ala ko noon o yiɗiri ɓe yimɓe jogiiɓe gandal e hoore gomɗinɓe Allah tawaɓe ala gandal wiwɗen alhamdulillahi fatiri l ardi wassamawat allazi ja'ala kulla shay'in amma ba'd fa inna asdaqa al hadith ay nam assalamu aleykum waleykum salam acca hakke ɗo ɗum nodduɓe ɓen koye skype inneteɗo jaari on yo coupe micro makko par ce que min wata coupude ɓe koye skype connectiɗ ɓen koye skype on ɗon no lorrude ɓe ɗon ɓe ala nande moƴƴa pay koye kono sonkude ko wonta ɗon
wombe ben ka Skype wiyeteɓe jaariyuɓen ɓe wi'i ko yoɓe kuppu sabu haray ɓe lorrude lortuɓe ɓen haray noon en torondiri haray no gasa ko kamɓe woni faamali foti haray en torike ɓe haray yoɓe kuppu micro on si wona ɗum haray fayɓe ɓen hino lorrude luttuɓe ɓen aynam aynam alhamdulillah fatir al ardi wassamawat allazi khalaqa kulla shay amma ba'd fa inna asdaq al hadith kitab Allah وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مسيب جلبين يتي الله سبحانه وتعالى أنتغان لوين دي ليدي الله سبحانه وتعالى تغنين أسماء الله سبحانه وتعالى تغنين كالهون دفعل دين Allah subhanahu wa ta'ala o wadirali ɗum ɗo si wona hon ɗum o wi'i wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mi tagirali on kono yo jinnaji ɗin fi yon gollanan mi tagirali on kono yo yimɓe ɓen si lewru mayi yon ittanan ɗon feere geɓal komi tagiri on ko haare wommi ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala tagiri en wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun haray noon hadis mutawata ko sahabajo goto wi'eteɗo yani Huzaifa ibn al-Yamani radiyallahu anhuma qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam inna afdal al-a'mal inda Allah golleji ɓurɗi moƴƴude ɗi musidɓe julɓe ɓawo goɗɗo seediti reweteɗo wondude gonga ala si wona Allah subhanahu wa ta'ala o seediti nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko o jeeyaɗo Allah ko o maccuɗo Allah ko nelaɗo o seediti nde julde ko farlande e men enen gomdimɓe ɓen o seediti ittugol ngol jakka yani ko farilla wonandema kala marɗo o seediti yahugol hajjoya ko farilla wonandema kala marɗo feere mum si o heɓi feere haray ko honɗum ɓuri moƴƴude ɓe inni haray ko ɓuri moƴƴude ɓaawo ɗum ɗo inna fadlul ilmi khayrun min fadlil ibada heɓugol gandal hino ɓuri martaba ka Allah wonɗo e rewde Allah goɗɗo simo horude simo faala hara o hooray ñande fof ñande kono si o ala gandal haray Allah subhanahu wa ta'ala ko jogiiɗo gandal ɗa ɓuranimo ko Allah subhanahu wa ta'ala nelaɗo maki wa khayru dinikum alwara ko ɓuri moƴƴude diina mon kanko on neɗɗo jogiiɗo gandal finuɗo wa anhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nelaɗo men sallallahu alayhi wa alihi wa sallam annahu da'a ɓe toranino hombo li ibni abbas kon ɗum ɓe innata hibrul umma radiyallahu anhuma qal nelaɗo maki allahumma ko an yo Allah faqihu fi din Allah famin ibnu abbas dina وعلمه التأويل فامنا مفره دين الإسلام فامنا قرآن فامنا حديث فامنا كلا كتاوة جلب بينو أتون جيني كدون دو ونكو نلاد صلى الله عليه وآله وسلم تورنينو ابن عباس min kadi miɗo torano ɗum ɗo yo Allah faamin leñol men ngol diina faamina julɓe ɓen fof yo Allah subhanahu wa taala udditan en ɓerɗe men ɗen yiɗen ɗaɓɓugol gandal rerɗanen ɗaɓɓugol gandal wano rerɗiran ɗen ɗaɓɓugol jawdi aduna enen hande fulɓe ɓen Allah subhanahu wa taala hino okki en ko okkali leƴƴi buy Allah no okki en arkise Allah no okki en yiɗugol diinal islam Allah no okki en ɗengal laaɓungal wakkilo ɗen si en wakkilike bi iznillah en heɓay ko ɗaɓɓeten kon insha arrahman haray nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndaare nelaɗo toranaki ibnu abbas o heɓu ɓiɓɓe buy toranaki mo yo heɓu gese tamaro toranaki mo yo wonu grand commerçant ko honɗum nelaɗo toranimo koyo Allah faaminmo diinal islam faaminamo fiiro ko woni janngude ko si en yi'i hande enen en janngay qur'ana ila bagara ha nas ɓernde gooto emen dillata si wona seeɗaɓe hay gooto gonɗol mum yaltata si wona seeɗaɓe ko sabuna enen en faami qur'ana kono en yaali mbuso kon taho Allah le daali afala yatadabbaruna alqur'an am ala qulubin aqfaluha nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam si ɓe janngude non qur'ana ɓe fesayno sabu kulol Allah subhanahu wa ta'ala sabu hulugol daragol yeeso Allah sabu hulugol nyande goɗɗo yaltinaka gaburu Umar ibnul Khattab simo jangude ɗum qur'ana wonɓe ɓaawɓe nanatano Abubakar Siddiq simo jangude o wii alhamdulillahi rabbil alamin kulol o wullay no haano wayi wasi a saggini ndiyan
e wureere harano ɗan fata ɗa watta gulgul ko noon ɓernde makko nden e kulol Allah subhanahu wa taala. kono enen hannde si a woni hiɗa wullinkinaade nelaaɗo maaki, si on waawata wullude wullinkine, Allah subhanahu wa taala yurme on. kono hannde si a woni hiɗa wullude, heɓa woɓɓe sabitooɓe ma, heɓa woɓɓe aybinooɓe ma. Allah le subhanahu wa taala qur'ana o wi ko yen tasko mo, ko yen faamu ko qur'ana on yewti en kon. aynam nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wagadi sahha anhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam selli e nelaɗo men annahu nelaɗo ɓe gaala ɓe maaki jenteɗo musidɓe julɓe, hande immoɗa ka suuduma fokkita ka juulirde ɓattoyagol karamokoɓe ɓen, fi hon ɗum fiya ɓeydito ka diina ma, fiya ɓeydito no andirano Allah subhanahu wa taala. jente musidɓe julɓe ko nelaɗo men sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yewti en. ɗum ɗo no ɓuuri heɓugol 1000 euro, ɗum ɗo no ɓuri heɓugol holno $1000, ɗum ɗo no ɓuri heɓugol mbuuɗi ɗi Angleterre mi annda no ɗi wiyete. kono haray mosiɓɓe julɓe jente ko nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yewti. ɓe maaki man salaka tariqan, kala on fokkitanɗo laawol, kala yaltuɗo ka suudu mum, anniye makko on mo jogii saku makko, mo jogii deftere qur'an, ma mo jogii usulu salasa, ma mo jogii akhdari, ma mo jogii alwajiz, ma mo jogii deftere nde tawata ko diina l'islami, mo fokkiti ka juulirde, ma mo fokkiti e suudu musidɗo makko, ma himo fokkiti honto ka lekkol. nelaɗo maaki man salaka tariqan, kala on fokkitanɗo laawol yaltuɗo ka suudu mum, tawi ko honto fokkiti yatlubu fihi ilman, ko yaltinimo ko yagol ɗaɓɓoya gandal. nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maaki salaka allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, Allah udditanaymo laawol ngol o jokkata ha o hewtoya honto ka aljanna Allah subhanahu wa taala. e hoore ɗum ɗo kadi yonali hakkemme ko Allah teddini ɗaɓɓowo gandal. Allah no teddini ɗaɓɓowo gandal, o wi'i kadi nelaɗo maaki wa innal malaika, malaikaɓe Allah tedduɓe, la tada'u, ɓe weƴƴitayi ɓe wallinayi ajniyatiha gabitanji maɓɓe ɗin, ridan li talibil ilm, weltanagol on ɗeɗɗo noon neɗɗo ɗaɓɓowo gandal. subha ɗum ɗo tun yonino goɗɗo nde o yaltata ko suudu makko o yaha ɗaɓɓugol gandal, o andita o hadise nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. si a ƴetti deftere ma nden ma heyɗintini anne mawɗo yaltude ka suudu ma, yaha ɗaɓɓoya gandal, Allah udditante damal laawol ngol naatira aljanna. e hoore ko Allah subhanahu wa taala udditanma damal ngal naatira aljanna, wo malaikaɓe ɓen weƴƴita gabitanji maɓɓe ɗin, gila ka yaltuɗa ka suudu ma ha hewtoya ka juulirde ma, ha hewtoya ka lekkol ma, ha hewtoya suudu ka jangata ɗon, ya andu koye hoore gabitanji malaikaɓe wonɗa yaade. ko ɗum Allah daali hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. subhanallah, Allah daali Muhammad ene hiɗa sikka fotay ɓen huluɓe Allah, ɓen anduɓe jogiiɓe gande, e ɓen ɓe jogitaaki ɓe fotata. ndare hande karmo ko en men ɓen Arabi Saoudite sen yii ɓe no juula ka naafiloji maɓɓe, taway gondi ɗin no ɗuuɗi. enen ko honɗum haɗi wullen, ko sabu enen en anda mana ko wonɗen e jangude kon illa seeɗaɓe, yo Allah waɗu en e ɓen seeɗaɓe. aynam nelaɗo maaki malaika ɓen waɗa e gabitanji maɓɓe ɗin sabu weltanagol on neɗɗo ɗaɓɓowo gandal. hattali ɗo musidɓe, wa innal alimu, ande no neɗɗo jogiiɗo gandal, yastaghfir lahu, insinantomo man fi samawati wa man fil ard. subhanallah, musidɓe julɓe, ɗum ɗo jarani en, ɗum ɗo tun yoni, hay siki o hadise ɗo tun dari ɗen yoni, nde goɗɗo rerɗata ɗaɓɓugol gandal, nde goɗɗo innata min kadi gila hande kami nani o bayana ɗo, mi desiday min kadi hande siko qur'ana mi ƴettay mi janga, siko lakhdariyu mi ƴettay, siko arba'ina nawawiya mi ƴettay, siko usulu salasa mi ƴettay, siko alwajizu mi ƴettay, siko fiqhu sunna mi ƴettay, min kadi mi tawe e ɓeɓe tawata min kadi mi seppay e hoore gabitanji malaika. nelaɗo maki ha ɗaali ɗo wa innal alimu, ande no gando, yo Allah waɗu en e ɓen ganduɓe ya rabbal alamin, yastaghfir lahu, insinantomo man fi samawati wal ard, kala ko woni ka asama e kala ko woni ka leydi. nelaɗo maki wa hatta alhitanu fil bahr, la ilaha illa Allah. nelaɗo maki hay liƴƴi ɗin ɗen andi ko liƴƴi jel woni ka nder ndiyan, Allahu a'lam. hay liƴƴi wonɗi ka nder ndiyan ɗin ɗi insinanto o neɗɗo wonɗo e ɗaɓɓude gandal
ma o neɗɗo marɗo gandal. Bismillah. ay naam nelaaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam e maaki wo hay liƴƴi ɗin insinanto neɗɗo wonɗo e ɗaɓɓude gandal. nelaaɗo maaki wo wa fadlul alimi nelaaɗo maaki ɓural o neɗɗo wonɗo e ɗaɓɓude gandal alal abidi e dow wonɗo e rewde Allah e ɓaawo gandal wo ka fadlil qamari ala sa'iril kawakib hino wayi wano lewru ndun jalbirta kamen e hoore koode ɗen. hiɗen anndi koode ɗen no jalbi, kono lewru ndun hino jalbi ɓuri koode ɗen. wo ko ni ɓe jogiiɓe gandal karamokoɓe ma wonɓe e ɗaɓɓude gandal ko ni ɓe ɓuriri luttuɓe ɓe ala e ɗaɓɓude gandal ɓen. nelaaɗo maki wa innal ulama ande no ɓe karamokoɓe men warasatul anbiya ko ɓe ɗoroni annabaɓe ɓen lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. ɓeɗo noon kamɓe wona kange ma kalisi ma sila ma mbuuɗi ɓe roni. ko honɗum ɓe roni innama warasul ilm, kamɓe ko gandal ngal woni ko ɓe roni. faman ahada kala on nanguɗo noon gandal inni min kadi simi ma yaali mi ɗaɓɓay gandal haray ahada o nangi bi hasdin e ɓoggol waafirintiɗugol. yo Allah subhanahu wa taala udditan e ɓerɗe men ɗen yiɗina en ɗaɓɓugol gandal. wata goɗɗo wi'u min mi heeɓi duuɓi mi wata hande kadi ɗaɓɓugol gandal. wa an anas ibnu malikin o hadisu ɗo ko hombo fillani en mo ko anas ko hombo woni anas musidɓe julɓe. anas ijo mo faalaɗen yewtude oɗo nene makko hakken makko yiɗno nelaaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam fewno nelaaɗo iwi makka ɓe seeni madina ɓe wondi e homɓe almuhajirin ansaren jaɓɓiɓe ndaare jikku sahabaɓe ndaaren enen hande siko noon wawɗen kamen ma ndaaren hande siko noon wawɗen ɗe leyɗe ɗe wonɗen ɗo. almuhajirin de ɓe yiwno makka ɓe acci jawle maɓɓe ɓe acci tamaroje maɓɓe ɓe acci piiji maɓɓe fof ɓe hewti madina ko honɗum nelaaɗo sallllahu alayhi wa alihi sallam ɓe hewti yani ɓe yamiri wonandema goto kala yo werno muhajirijo iwɗo makka. ko honno woni muhajir ko on iwɗo ka leydi mum tawa ko doggugol fi dina makko kan. ko honno woni ansar ko arɓe wallitagol jaɓɓo iwɓe makka ɓen. ayna ɓayno wonandema al muhajirun wal ansar yani ansar ɓen jaɓɓike ɓe tawi ansar jo marnoɗo rewɓe ɗiɗo o innayi muhajiri goto ardaraɓe sonnaɓe ando ɓuranɗoma o mi seeda e makko jombamo saabu yamirore nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam. marnoɗo gese ɗiɗi tamarowo inna ndara ɓuromba rimude o so waɗa mbanɗon mi waɗiri fi Allah. ko ɗum ɗo kamɓe ɓe waɗuno nene anas noon tawi kañum ala ngesa tawi ala jawdi ko ɓiɗɗo maɓɓe mo e marnomo ɓe inni ya rasulallah mi okkima o ɓiɗɗo an ɗo ko gollane o gollani nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam duuɓi sappo. anas wi ha hande nelaaɗo wi Allah ko honɗum waɗanɗa ɗum ɗo ma ko honɗum hanno waɗa ɗum ɗo. ayna o wiyeteɗo anas ɗo noon o fillani en hadis mo nelaaɗo maki talabul ilmi ɗaɓɓugol gandal faridatun ko farilla ala kulli muslimin wa muslima e dow kala gorko gomɗinɗo julɗo e dow kala sonnajo gomɗinɗo. haray wata en sikku enen worɓe ɓen ko enen tinduwa yaade ka juulirde janngoya ma ko enen tinduwa yaade ka l'école janngoya diina men l'islam. kono noon haray ko ɓuri moƴƴude ko enen worɓe ɓen duwa yaade jannga arten jannen ɓeyngure men nden ka suudu. kono si tawi wonandema gorko on woni o yaata o janngoya si ɓeyngu makko wiilan faala janngoyde ko yo sabotumo. si debbo on waɗi ke jilbab ko yo sabotumo. si debbo on waɗi honno kaseedeji qur'ana ka suudu ko yo sabotumo. haray oɗo yo andu o tawaka ɓeɓe Allah subhanahu wa ta'ala wi arrijalu qawwamuna ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. haray oɗo yaltiɓen ton haray enen ko honɗum duwaɗen Allah wiyen qu anfusakum wa ahlikum nara dande pittali mon ɗin yiite dandon homɓe kadi rewɓe mum ɓen e ɓiɓɓe mum ɓen e musidɓe mum ɓen. haray ɗaɓɓugol gandal musidɓe julɓe ko farilla wona innugol ko sunna ko silam faala mi ɗaɓɓa sihilam faala mi acca ɗon la ko farilla ya andu ko onno juulirta goto watama juulande ko farilla ya andu ko onno hoorirta sikorka ma boni ko onno wattirta siɗa ñawli ko onno yoɓitirta ko farilla ya andu ko onno hajjirta ko farilla ya andu siɗa mari jawdi ko itta jakka ko onno ittirta ɗum ɗo fo ko farilla jenteɗo ko honɗum yani o wiyeteɗo Ali ibn Abi Talib ko honɗum o yewti en
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه علي ابن أبي طالب وأرضاه يالله ولمو في وصية يندقوه ميوتد ويتيرون للكميل أو ويتيرو كميل قال أو يمو العلم خير من المال gandal hino ɓuri moƴƴude jawdi gandal hino ɓuri moƴƴude jawdi hare musidɓe goto iwno kamen yahi ka leyɗe ɗe tawata yani ka ɓiwata ton yani ka boowal ɓay o yahi tawi jaka hino woodi ɓe o tawi toon ko jokkoɓe piiji ɗi tawata wona piiji ɗi sariya l'islam newni o goɗɗo jokku julɗo tawi noon ɓen ko ɗum jokki o noddi mawɓe makko ɓen wonni haray de min ndi leydi ndi mi woni e mun ɗo haray ɗo mi yaali ɗo peewal sabu komi tawi ga kon haray ko piiji ɗi tawata yani wona l'islam newnaɗi ko honɗum ɓen mawɓe ɗon wi ya subhanallah ɓe wi awa gasi ɓay haray ko peewal faalaɗa ɗaɓɓude joni yaw ɗaɓɓa defte qur'ana haylaɗa toon yeeya subhanallah yo yahu o ɗaɓɓa defte o yeeya ɓay haray o jaɓali yahugol ka boowal subhanallah to honɗulle kamɓe joni hande boyi ko landotoma ene a darni ene a naɓi miñiraɓe ma ɓen Europe ene ɗa addude otoje ene ɗa yaade Dubai ene ɗa yaade Chine ene kondoɗa wattandi yila awɗo famille o nga fof koye ma fawi ɓe yejjiti fawgol Allah subhanahu wa taala ko noon hande ɓe woni yewtirde worɓe ɓen e rewɓe ɓen puusa on tigi o ɗaɓɓira jawdi no jaɓɓiri o yejjita ko kanko tum waloto ko gaburu makko o yejjita ndi jawdi ndi o ɗaɓi fo landetede ko honno heɓiri ndi o wiyeteɗo aliɗo ko honno o wi'i al ilmu khayrun min al mal wo gandal hino ɓuri jawdi ho fi honɗum saabu al ilmu yahrusuk siɗa mari gandal gandal ngal aynete ngal renete ko honɗum haɗi enen ɗo fof hande musidɓe yahen akramakumullah yalla teddingoy ngol konngol ngol mi woni wolde ko honɗum haɗi en waɗugol jina ko sabu kulol Allah ko honɗum haɗi en yarugol beere ko sabu kulol Allah ko honɗum haɗi en wujjugol janfo ko sabu kulol Allah ko ɗum Ali ibn Abi Talib o wi'i al ilmu yahrusuk sa mari gandal ngal aynete wa anta tahrusul mal kono jawdi ndi noon kan aynetandi ko an naɓatandi ka banque so tawi ka suudu ma waɗani ka coffre ko harɗa sokki haraɗa yurno tun ɗa ndaara si goɗɗo rena on to marirɗa ka jiifa ma kadi ɗa ukkaɗi toon tun ɗa suuɗa jawdi ndin ko an suuɗatandi o inni kadi wal ilmu hakimun wo gandal ko kangal woni ñawirtengal gandal ngal ko kangal ñawirte o wi'i wal maalu mahkumun kono jawdi ndin ko ñawirtendi e dow mayri mbuɗɗin ko riwata wolde mbuɗɗin walto ɗo ɓe inna awa sa heeɓi $1000 sa itta jakka a yaltina ɗon $25 joni andi mbuɗɗin kanji ko ɗi waalo ɗi ñaawe e hoore majji o inni noon almaalu tanqusuhu an nafaqa si tawi kadi hande ɗa jogii 100 euro a yetti ɗon 20 euro a yahi a soodo ñaamete haray 100 euro on wuytike o inni noon wal ilmu yuzakku bil infaq wonon jawdi si tawi ko gandal si tawi ɗa mari gandal a dépensi gandal ngal ɓeydante martaba laɓɓinte an kadi ɓanta e martaba ma on ka Allah subhanahu wa taala o wi noon kadi al alimu afdal min as-sa'im al qa'imu al mujahid wo neɗɗo mo tata ko jogiiɗo gandal hino ɓuri neɗɗo waalowo darade juula kono tawa wala gandal misal joni karamakojo jogiiɓe gande ɓen fof ko honɗum kamɓe ɓe waɗata si ɓe fokkiti waalagol ɓe anniyoto ko fiwonno ɓe woni e waalanade ko sabu Allah yamiri jemma o waɗani en mo suddare waɗani en mo conci fi en wawu ɗanagol fi bimbi no immore ɗen tawa hiɗen woni ɗen softi ɓandu men ɗum hino woni en l'aise ɗen woni tranquille ɓandu men ɗum tawa hay hunde ko musayno ma kon fof iwi Allah wi ko ɗum ɗo mi waɗire ɗum jemma ko fi on fowto tawi noon o karamakojo ɗo kanko nde mo fokkita walagol o juulay o waɗa safe witiri makko on o fokkita ka danki o waɗa azkar ji ɗi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam yamiri ɗin o anniyo kadi min hilan waalade sabu ɗoftagol yamirore Allah fiyo mi finu bimbi mi wawa juulugol mi wawa yaltugol yaha ɗaɓɓe arkise ɓe ngure nden oɗo o ɗanato hala malaika ɓe no windande mo honɗum baraji oɗa yette soɓɓen ara tun ŋuñi fokkita ka danki waalo fi honɗumi woni waalonade par ce que min ŋuñila ronki mi ñallugollude o waalo weta bimbe mo juula o perdi baraji est ce que ɓeyɗo ɗiɗo hino fota e fotata wallah ko ɗum waɗi si Allah daali hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun enen fof hande musidɓe enen kadi en torodiri hande gila hande ɗo goto kala e men si fokkiti waalagol yo heyɗin tin annuye makko on o waɗa annuye makko on hilan yaade waalo fino mi wawira finugol bimbi no mi rewira Allah subhanahu wa ta'ala
wata o woni e walagol tun fihi mo ronki o yejjita heyɗintingol annuye makko on haray ko ɗum ɗo woni ko aliyu ibnu abi talibi yewti en o wiyeteɗo ɗo kadi abdullah ibnu mas'ud radiyallahu anhu yo wele e allah woni e makko ko honɗum kanko o wi'i kun aliman gero ha wona karamokojo gero ha tawa winde defte gero ha tawa adna fopp wala fi mara ko fi lillah gero ha tawa gandal an kada wona e tawaɗo e winduɓe defte sakiti ka dina wosa wawata wonde ɗum aw mutaalliman ma wona ɗaɓɓowo gandal awa de sa wonta wonde karamokojo geru wona hon ɗum ɗaɓɓowo gandal wala takunu thalitha fatohlek wata tawe e tataɓo on ha on tigi halko ko honno en tataɓo on neɗɗo so tawi woni o jangata o yata ka jangete o yiɗa jangowo haray oɗo yo andu o halkike wono ibnu mas'ud yewtirino o wiyeteɗo ɗo kadi imamu ahmad rahmatullahi alayh oɗo ko honnum kanko wi'i imamu ahmad oɗo hiɗen andi himo tawa e jogiiɓe ɗi mazhabuji nayi ɗi anduɗen ɗin imamu ahmad wa imam malik wa imamu shafi'i wa imam abu hanifa ɓeɗo ko kamɓe jogiiɗi mazhabuji ɗo nayi oɗo kanko ko honnum o wi'i o inni annasu ila alilmi ahwaju minhum ila altaam walsharab lianna arrajula yahtaju ila altaami walsharab fi lyawmi marra aw marratain kono o wi'i wa fi hajatihi ila alilmi bi adadi anfasihi ɓeɗo ko yimɓe so yii ɓe hande ɓe wawi wadde defte tawa adnallan fo heɗotoɗe janggayde ha qiyamu sa'a wona walagol to fina bimbi heɓa gandal oɗo imam ahmad kanko ko honno o wi'i wo yimɓe ɓen no ɓe duwa heɓirde haaji e sohla e gandal no ɓuri himme ko ɓe duwa himmangol fi ñamugol yarugol wo sabu goɗɗo no wawi wonde hara so itti kooƴe so soƴƴi hay so hirtaki wone tranquille ma so itti kooƴe o hirti hara gasi wo kono noon ɗaɓɓugol gandal haaji men on e gandal hino wayi wa adadu no foofirten noon ɓeɗo kamɓe ko noon ɓe yiruno ko ɗum waɗi ɓe wuuri e ɗaɓɓugol gandal haa ɓe maayi e mum ha hande defte ɗe ɓe windunoɗen hino jangede inɗe maɓɓe kala ka wowla yimɓe ɓen torantoɓe allah yo allah subahana taala yurmoɓe yaafoɓe allah kadi wi'i e o aya ɗo yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja o aya ɗo ko ibnu mas'ud yani o aya ɗo allah subhanahu wa taala himo daali yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja allah hino ɓanta martaba ɓen gomɗinɓe jogiiɓe gandal e hoore ɓe gomɗinɓe martabaji towuɗi joni noon ibnu abbas himo yewtude en yani ko honɗum woni o martaba jentite musidɓe julɓe heɗito ɗon yani ko ɓural wongal e neɗɗo wonɗo e ɗaɓɓude gandal o hadis ɗo yani nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki e o hadis ɗo wa man salaka tariqan yaltamis fi ilman sahala llahu lahu bihi tariqan ila aljanna en firino hadis on wa an abi hurayrata radiallahu anhu qal hadis on ɗo ko abou hurayra filli ɗen andi sahabaɓe ɓen fof ko ɓuri fillade hadis nelaɗo ko hombo ko abou hurayra o wuuri daale nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓuri aboubacre ma ɓuri oumar ma ɓuri bilal ma ɓuri ousmane ma ɓuri luttuɓe ɓen nde ɓe landinomo ya aba hurayra ko honno ɓurirɗa sahabaɓe hun jagol hadis o wi'i par ce que min hari mi ala mbuuɗi komi waɗira njulayagal mi alano ngesa kami dawa fi remoygol ma fi aynoygol simi fini bimbi hilen jooɗi takko nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ko ɗum waɗi ko kanko ɓuri hunjade sahaba kala jannguɗo hadisa wiyay radiallahu anhu so tawi ko abou hurayra fillimo ɗi baraji ɗo tawoyaymo kanko noon fillani en ɗo hadis o wi nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam e maki ida mata ibnu adam hara enen wonɓe ɗaɓɓude gandal ɓen e enen wonɓe ɗaɓɓude jawdi ɓen jenteɗo si goɗɗo maayi ko hon ɗum o mari ka o heɓa kadi baraji ɓawde o maayi ko onon yo sonnaɓe ko enen yo worɓe duhiɓe ko onon yo sonnaɓe heɗite ka goɗɗo jaka no woodi ka o heɓata baraji compte bloqué hara o maayi kono hara baraji ɗin no arde nelaɗo maki ida mata ibnu adam si tawi ɓiɗɗo banu adama maayi inqata amalu haray golle makko ɗen kupi o hoorata o juulata
o ittata jakka o yata hajju hiɗen andi haray golle makko ɗen taƴi illa min thalas wosina e geɓe tati ko nokkeli tati tun haray o mari kaw heɓitira baraji ko luttanimo kon yani kaw waali ka gaburu makko ɗon premier lo hon nun sadakatun jariya sadaka ilowo juulirde no mahede ka mon ma juulirde no mahede ka takko ka hoɗɗa ɗon siko leyɗe portugal a andi juulirde no darnede ma no soodede ɓenna fi sabilillah ƴetta jawdi ma ndin dépensa haraya andu fanni man tan nden juulirde no juulede mo hiɗa mari baraji ma ɗum hon ɗum aw ilmun yuntafau bih ma ɓiɗɗo ma reedu jannamo qur'an jannamo sunna fewnamo e diina l'islam ɓiɗɗo ma reedu si o jannoyi wulure ma kanko ɓiɗɗo kala mo heɓi taniraɓe ma e tantiraɓe ma eɓe anduɗa eɓe anda ɓeɗo fof ɓe ɓiɗɗo ma on janni fo baraji ɗin tawete si tawi wonande ma on tigi woni ka gaburu makko ittinon e sikke siko waɗowo darse ittinon e sikke siko tawata yimɓe ɓe garay kama jangga harana ɓiɓɓe ma reedu ɓen tun kono si tawi noon woni a wawata wadde ɗum noon a hewtali ɗon ɗaɓɓu gandal bi isnillah a hewtay toon awa si tawi toon woɗɗanima ɓiɓɓe ma reedu ɓen siko tatanayo marɗa calculi ɓeɗo fo si Allah okkiɓe ɓiɓɓe ɓe janni ɓen ɓiɓɓe maɓɓe ɓen noon kadi Allah okkiɓe ɓiɓɓe haka ɗum haaɗi annene on e baba on tawa hiɗon mari baraji tawa on tigi walino gaburu mum aynam nelaɗo kadi maki aw waladun salihun yad'u lah ma heɓa ɓiɗɗo ma moƴƴo tawa newnomo nedi l'islam hara wona innugol ko fils de papa koko fa lawol a yaade sooda kono a jannatamo diina ma kan ya andu a bonni ɓiɗɗo ma on ya andu an accali ko du'anoma si a maayi sabu no ɗen andi Allah no daali wonandema si mawɓe men ɓen nawyi ko yen toranoɓe waqul rabbi irhamhuma kama rabbayani sahira haray kadi musidɓe julɓe haray ɗen yewta ɗo kadi yewtere nde tawata ko Abdullahi ibnu Abbas fillani o hadis ɗo o wi'i ndaare ko Allah daali o aya ɗo yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja qala ibnu Abbas radiyallahu anhu ɓeɗo kamɓe nanatugol aljanna tum ɓe faala ɓe déjà ɓe ka aljanna kono ko martaba ko honto ɓe wonata ka nder aljanna enen hande woɓɓe ne haytayi kaka escalier ji men wonu to masika damal ɓeɗo kamɓe na ɗum wonno himme maɓɓe yimtummi yomi naata ɗum aljanna ɓe faala wonde place ɓurɗo towde ibnu Abbas o wi'i yani ko Allah daali o ɓantay o townay ɓen jogiiɓe gandal e hoore ɓe ala gandal ɓen o wi'i wo lil ulama'i jentiten ko enen wonɓe ɗaɓɓude gandal o wi'i lil ulama'i hino wodani karamakoɓen darajatun martabaji fawqa al mu'minin e dow ɓen gondimɓe Allah woobi 700 daraja embere temeɗɗe jeɗɗi martaba daraja temeɗɗe jeɗɗi kamɓe karamakoɓe men ɓen ɓe wonoyayi e dow e ɓe ala tawata ɓe ala gandal ɓen o wi'ino ma bayna darajatayni hakkunde daraja e daraja masiratu 500 am ko yarete duuɓi temeɗɗe joyi la ilaha illa Allah oɗo karamakojo o heɓoye martabaji ko fot ka honno martaba makko on kako wonoyta ka yarete honto ma martaba makko goto daraja o yani premier étage hakkunde deuxième étage no famiren yani bi 700 daraja temeɗɗe jeɗɗi darajaji hakkunde daraja premier étage e deuxième étage kaka yarete duuɓi temeɗɗe joyi subhanallah yo Allah okku en gandal yo Allah subhanahu wa ta'ala udditan en ɓerɗe men ɗen o rerɗina en heɓen gandal ko ɗum nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki wo ka aljanna ayiye goɗɗo galle makko ɗen ka aljanna wona darorta ɗen ka leydi ɗo yiyen koode ɗen ka asama ay naam Allah subhanahu wa ta'ala o wi'i qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun fotata Allah daali innama yakhsha Allah min ibadi al ulama ko ɗum ɗo woni ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko faandi kon kono noon sen inni ulama ko janguɓe ɓen wona janguɓe ɓen fof dey wona janguɓe fi intérêt personnel ɓen Allah faandi ɗo wona janguɓe ɓe tawata ɓe walanta yimɓe ɓen gonga koye jiifa on tekku tun wona janguɓe ɓe tawata ko intérêt personnel ɓe wolanta yimɓe ɓen gonga wona ɓeɗo woni ɓe Allah subhanahu wa ta'ala wi innama yakhsha Allah min ibadihi al ulama ko ɗum ibnu Abbas radiyallahu anhuma wi'i wo ɗum ɗo yoni goɗɗo ko wonata sabu o rerɗa ɗaɓɓugol gondal wo hon ɗum wo shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa
wal malaikatu wa ulul ilmi bil qist wo Allah seeditike reweteɗo wondude gongal si wona kanko Allah o watti ɗon hombo malaika ɓen ɓaawo malaika ɓen ko hombo watti ɗon wa ulul ilmi jomiraɓe gandal ɓen donc en gandi mara gandal tawaka toon yaldan ɗon non en wonde tawa enen kadi en tawnota ton hoore men hara eɗen darora e o qissa mo tawata ko ibnu abbas fillani en mo wa qala al-Mazzani rahimahullah o wi rawa aw ruwiya an ibnu abbas yettama e ibnu abbas radiyallahu anhuma o wi jenteɗo sheytane ndaron sheytane ko honto ariranta banu adam fiitum faale majjingol mo fiitum faale yani yo wonu himo rewde Allah e hoore honɗum majjere jente o gissa ɗo musidɓe julɓe qala o wi kanko ibnu abbas inna ash-shayatin wono seytaneji ɗin eɗen gandi seytaneji ɗin hiɗo ɗuuƴi no woodi seytanul insi wal jin o wi qalu ɗi wi'ani li iblisa wonande iblis kanko woni patron on kanko mo jooɗi yani ka bahar ko ɗon o waɗi jullere makko nden himo jooɗi kanko ko yo immi kanko o besonnaki yani sottugol sabu kanko nelaɗo maki iblisa seytane dogay ka ɓalli men wono ƴiiƴan dogirta ɗon ka ɓandu men joni kanko iblis ɗaalu seytaneji ɗin inni li iblis ɗi innani iblis ya sayyidina ko an yo kohojo amen mala narak ko honɗum heɓi men ko honɗum waɗi menen min yiyete tafrahu a weltoray bi mawtil alimi mayde on jon gandal ko honɗum waɗi si innama hande karamokojo sunna ahlu sunna wal jamaa hino maayi tawa hiɗa welti hiɗa ama hiɗa kella hiɗa waɗa piiji paajure ha ko honɗum waɗi menen min yiyi e ñande jon gandal maayi o hiɗa welti ɓe landimo kadi wala tafrahu bi mawtil abid kono si tawi woni ko rewowo Allah tumala gandal si maayi yani ara weltaki ko honɗum woni différence o minen min anda seytane o koy ko ɗum ɗo inni hombo kohojo maɓɓe on iblis la'natullahi alayhim ajmain ko honɗum kanko iblis o wi wal alimu la nasiba minhu jon gandal e mara geɓale makko sabuna himo andi honno hulirta Allah so waɗi bakkat mo andi ko honno tuubirta o yilto e bakkat o inni noon wal abidu kono noon o rewowo Allah mala gandal nasibun minhu oɗo hiɗen mari geɓale makko hiɗen nelaɗo maki sallallah sallam si tawi a ɓanni ñamugol saari ka suudu ma en naali bismillah assalamu aleykum wa rahmatullah seytaneji ne witiri ɓawa are hey seytane kaariru hey doge aro nga sabuna o komojo ɗo o naati ka suudu makko o yaalinde Allah o salminaali ɓewgure makko nden si ɗare ɗi jooɗo ka salon haranda jooɗi ɗon ɗahiro ɓewngu mama bi koy ko hara seytaneji ɗi jooɗi ka salon ma ɗon ndeɗa yaa sanjour i jooɗi kanji kadi maɗa yaa sanjour kanji kadi jokka ma toon si tawi a inni sonnajam ɓannane e ñaamen si tawi a innaali bisimillah ɗi noddindira ɗinna are hirtoɗen ɗo moodi hande heeɓiɗo komojo mo tawata o wolta inde Allah nde himo naata nde himo ñaama kadi o wolta inde Allah seytaneji ɗin naata ka suudu ma waalo ka danki ma ka photo e ma ɓe jooɗo si ɗawdidi télévision marɗi jooɗiɗi ndaara on télé ɗi ala kadi ɗi hirtoda e ma subhanallah amma siko neɗɗo julɗo neɗɗo faamuɗo diina l'islam nde himo naata ka makko haysi gooto ala toon o wiyay bisimillah assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu haysi gooto ala toon a raɗike seytaneji ɗin ɗon ndu naatata sakko ndu ñaama si tawi noon kadi awa woodi yara ko wondu ka suudu toon harnaaɗi arduɗa ɗin si a ɓanni ñaamugol a wi'i bisimillah ndu ñaamata nduɗo ko ni luttirta ɓe wi'i wo qissa wo seytaneji ɗiɗi tawi ndu hayno janɗi big man ndu janɗi kunɗano hori ha o inni ene kaari an ko honnum waɗi iɗa horiri ni an ka fottuɗen wowali a sikka a yanayi woni o inni an ko honnum waɗi ɗa janɗiri ni won min tigi tigi on min iblisa ka okkidirinmi ɗo mo okkidirinmi ɗo e goɗɗo mo tawata oɗo kanko subhanallah mi ronkande on no mi erranta mo kanko ñande fof ñande so naata ka suudu makko o woola inde Allah simo ñaamude o woola inde Allah ko ɗum waɗi min tigi tigi on mi wata heɓde ɗon komi ñaamo inni min na jogui to komoru si ndu hewti ko buga go sakon to taw lan ronki ɓorto paɗe ɗen ferora gauche à droite o wolta inde Allah nde himo ñaama o wolta inde Allah ko ɗum waɗi koye min tigi tigi on sago an iblis nayo sansangi on poste ɗon ko accan ɗon tun ko ni woniri musidɓe si goɗɗo naati ka ɓengure mum o wolali inde Allah simo ñaamude o wolali inde Allah yo andu ko kanko e cheytan woni kafde ñaamete o siɗa yaltude ko suudu ma wi'u bisimillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah
si naatuɓe ka suudu ma kadi wiya bisimillah assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh tontino wondude sonnaji mo gongi mbaldi yo wi bisimillah allahumma jannibna cheytan wa jannibi cheytan ala ma razaqtana joni noon oɗo ɓa iblise wi'i minen si tawi ko neɗɗo jon gandal hara min ala geɓale makko sabuna himo andi kanko so bonni honno wattirta si tawi noon wonande makko rewowo allah mo ala gandal on ɗon meɗen mari yani geɓale makko joni noon ko honnuɓe waɗi qala iblise wiyani ɓe intaliqu yahe joni yahe ka noon ka service ji mon yahe ka golle mon tan joɗɗo e perdingol tan o yahe fantalaqu kamɓe iblis seytaneji ɗin ɗiyari hon to ila abidine rewowo allah jente musidɓe julɓe wallahi angal gandal ko poson mi nani karamokojo goo hino wi'a wo angal gandal ko nawnare ɓurde hulɓinade sida yo allah dandu en angal gandal hino ko nawnare ɓurde hulɓinade sida saabu o wi'i wo sida ko jokkata goɗɗo ko ha o maaya so maayilani naraɓe seydi angal gandal jokkay mo ha o maaya jokka mo ka gaburu makko jokka mo o immintine ka dalngal jokka mo ha o naata yite jahannama yadan billah joni noon ɓay seytane iblis inni ɓe yahe moodi tan wonɗo perdingol tan o yahe kono yoɓe yaho ɓe fuɗɗora honto ila abidin rewowo allah mo ala gandal fa atawhu ɓe ari e on rewowo allah mo ala gandal nuridu ɓe wiyanimo nuridu menen meɗen faala an nas'aluka nde men landotoma yani yiɓe wonde iblis e seytane o toskoy koy ɓe o nelata ɓe joni hollugol seytaneji ɗin kanko haaji makko ala e rewowo allah mo ala gandal himo testude ɓe yani fa qala iblisu wiyani hombo o rewowo allah mo ala gandal jente musidɓe julɓe o wi'i hal yaqdiru rabbuka an yaj'ala dunya fi jawfi baydatin o inni ene kaarijo mi mayɗa tinniɗe wakkile rewgol allah accim nanduma goɗɗum o inni a walandolam wo ene sikkuɗa joomi ma hino wawi wadde o aduna fof e nder woofonde sikkuɗa joomi ma o taguɗoma hino wawi wadde o aduna ɗo no janɗiri ni fof o waɗa aduna e nder woofonde faqala o neɗɗo mo tata mo ala gandal ko rewowo allah mo ala gandal o wi on nu la adiri mi anda faqalu kono seytane tusko ko wi'i o wi'an seytane tusko koy atarawna e o yi'i komi wonno e wolande ko o ko johojo ni no jungirde ɗo no jangude fof anda hay julde mum boni anda ko wonte sujudul qabli o sujudul ba'da anda hay hunde o min o ma pinalam o wi on yi'i komi wonno e wolande kon ko ɗum ɗo iblis o wi'i ɓe o wi joni ene on yi'i atarawna ene on yi'i kafara fi sa'atin o yeddiri allah e nder seconde goto iblis landike mo ene sikkuɗa allah taguɗo ma on hino wawi waɗude o aduna ɗo fo e nder wofonde oɗo ko rewowo allah komo ala gandal o inni la adri mi anda iblis wi'i atarawnahu kafara fi sa'atin o yeddi allah e nder seconde goɗɗo no wola mo goto yaltinamo dina l' islam summa jawazuhu ila alimin ɓe acci noon o rewowo allah mo ala gandal ɓe yahi noon ka karamokojo on jentite musidɓe ɓe tawi o karamokojo fi halqatihi himo ka duɗal makko eɓe o jannata yadahaku hino jala ashabuhu wondiɓe makko ɓen yani ɓe jooɗodi ɓen wa yuhaddisuhu himo yewta ɓe fa qaalu on sumati iblisa e seytani o koye ɓe wi'i nuridu an nas'aluka meɗen faalama landade ko an yo karamokojo ɗo fa qaala karamokojo on wi'i saluni landelan fa qaalu iblisa e seytani koye wi'i hal yaqdiru rabbuka an yaj'ala dunya fi jawfi baydatin e ene joomi ma hino wawi ƴettugol o aduna ɗo no janɗiri no fi waɗa mo e nder woofonde hino wawi ɗum fa qaalu janganakoɓe ɓen e karama ko maɓɓe marɓe gandal ɓen fa qaalu ɓe wi naam hi allah no wawi qaalu seytaneji ɗin wi'i kayfa honno fa qaala kanko karamakojo janganako e makko ɓen o wi'i yaqulu allah o wisi faalama hunde konno wiyanta nde timmine kun wonu fayakunu hunde nden laato allah subahana wa taala kanko faala o besennaki innugom ƴetteɗa ƴettiraɗa so o faalama hunde innama amruhu ida arada cheyan an yaqula lahu kun fayakun allah no yiɗi o ƴettay o aduna ɗo mo reenuɗen no jandi o waɗa e nder woofonde ko honno kanko gollirta ko kun kaafoy nun kun fayakun ɓay noon karamakojo wi ɗum fa qala iblisu wi atarawna hadha al alim e o yii noon komi woni on e wolande kon
min ko ɗum waɗi ha jangalaɓe on ɓenode Allah ɓe ala gandal hara ɗum ɗo musidɓe julɓe ko rerɗingol hoore an rerɗina on rerɗina kala wonɗo e heɗitade e falanoɗo natugo ronki ɗaɓɓen gandal ngal tawata ko cheikh mouhammad ibne abdoul wahhab rahmatullahi alayhi o windanɗo nde deftere wiyetende al usulu thalasa ɓe landinomo ko honɗum woni gandal o wi gandal ko ɗum woni al ilmu ko honɗum woni gandal huwa marifatullah ko gandal andirgal Allah wa marifatu nabiyyi e gandal andirgal nelaɗo wa marifatu din al islamu bil adilla e gandal andirgal din al islam wondugol e dalil hara musidɓe julɓe mi darowa ɗo torike Allah fattikemo kanko Allah subhanahu wa ta'ala kala ko mi yewti tawi koko newi tawi ko gonga tawi ko yaari lawol yani e sunna nela sallallahu alaihi wasallam hara yo Allah waɗa ngin fof joddini hara ko firdaus kala ko mi yewti tawi no falji ma tawi barmini goɗɗo haray ko immorde e hoore an e sheytan haray lan tori Allah subhanahu wa ta'ala no o moɓiri en e o jemma ɗo yo Allah moɓira en ni ka firdausi laala yo Allah waɗan en barki e laawol kisal yo Allah okku en sukaɓe wallitotoɓe en fi ka dina yo Allah okkuɓe matériel ji ɗi tawata kala ka bayana woni e waɗirde ɓe wawa e kapitudemo ɓe wawa hendademo ɓe waɗana en e ka wiyeteɗon laawol ngol ɓe jokkingol taw aduna Allah fo nafitoray kala ko ɓe faala ko ɓe nafataɓe aduna lahira Allah okkorɓe si tawi ɓe tiggali yo Allah subhanahu wa ta'ala okkorɓe sonnaɓe wallitotoɓe ka dina wallitoɓe ka da'wa yo Allah subhanahu wa ta'ala okkorɓe taw ko ɓuttinayɓe ɓernde maɓɓe ɓuttina ɓernde kala mo tawata yani ko faalaɗo sonnajo haray kadi kala e men marɗo probléme ka suuɗi mum hiɗen andi ɗin ɗon hino ɗuuɗi probléme hakkude wondiɓe ɓen yo Allah subhanahu wa ta'ala ittan en yo Allah fewnan en sonnaɓe men ɓen yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗu en enen worɓe ɓen kadi yurmeteɓe ɓe yo Allah okku en ɓerɗe wawgol muññano en muññanagol sonnaɓe men ɓen haray en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yafano e mawɓe men faatiɓe ɓen yo Allah yafano e mawɓe men faatiɓe ɓen yo Allah yafano e mawɓe men faatiɓe ɓen wuurɓe ɓen kadi yo Allah accuɓe yeeso men e hoore rewgol Allah subhanahu wa ta'ala haray mi darowa ɗo ko musidɗo mon Mouhammad Saleh wonɗo Espagne yani mo pita ka wiyete honto junku ɓantal haray noon min hannde kadi wonamo mi pita komo mi guine fou komo mi labe komo mi pita komo mi dalaba komi ɓiɗɗo guinéen lan tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu en enen ɗo fof saabije udditoje moƴƴere wata Allah waɗu en saabije udditoje ka boni aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafuru arrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.